Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa tanan nga mga tawo nga hilig mobasa o maminaw sa istoryang kahadlukan. Kining istorya nga akong gipadala, kabahin di ay kini sa ako ang nabuhat, nga tungod sa ako ang kapilyo, nausab ang ako ang pagkatao. Ayaw lang mo kasuko o kapikon sa ako ang istorya. Pero kining akong nasulayan, dala kining kahadlok nga di nagyud na ko buhaton pa og usab. Itago lang ko di ay sa pangalan nga Bobby, 29 anyos na ko karon. Nahitabo ni akong nasulayan nga kahadlok atong nag-edad pa ko og 22 anyos. Nagtrabaho di ay ko sa usa ka BPO company atong panahona. Kahibalo naman siguro mo ug unsa na. Pero sa wala kahibalo, call center agent di ay ko ato. Gabi akong schedule sa trabaho. Ug isip usa ka call center agent, magsiga gyud imong mata gabiing dako. Bawal pa duka-duka sa trabaho. Ug kinahanglan makabuhat ka sa imong kota nga tawag. Di gyud lalim mag call center. Okay ra sa sugod, pero galabi ang kapoy sa lawas. Kay lagi, ang imong body clock mausaban gyud. Duka kayo inig pauli, nya buntag na ka makatulog. Usahay gali, huwang paimuhang tulog. Nagdako ko nga pilyo kaayo og hilig kayong mang-trip. Ug aron mawala ang kaduka nako sa trabahoan ato, kana gani makaagi kog na ay magmap sa hallway. Unya basa ang salug. Pero tuyoon yun na kog adtong moagi aron magyaw-yaw ang tigmap sa unahan. Klaro gud kaayo nga naayawit signage ang gibutang sa nagmap. Pero tuyoon yun na kog agi ngadto. Mungisi ko ighuman nga makadungog ko nga magyaw-yaw na ang janitor o ang janitress, niglabay na nako. Sa akong nakita, mugot kig dagway kay magbalik na sa ugmap sa salug nga akong giagian. Kay napuno naman kini sa lama sa sapatos na pud. Usahay, utukar akong kabuang pud. Kanang mag-trip ko sulod sa CR. Mag-CR ko, nga di na ko i-flash akong hugaw. Mangihi ko sa salug. Usahay, basaon ako ang tissue roll. Ang samin sa vanity, bisik-bisikan akong tubig. Damak na kong damak. Usahay, di na ko palungon ang gripo. Niya pasagdan na akong sigirag agas. Bitaw, ingon anak jud ko kapilyo. Bataon pa jud ko utok atong panahona. Buhaton raman po nako to kung wala ko'y kasabay sa CR. Kana gani mag-inusarar ako. Usahay, magbandal pagyud ko sa bongbong sa cubicle. Dihay usa ka higayon, nganito karon sad akong kabuang. Ug gibuhat na sad nako akong binuhatan. As usual, gikatag-katag na sad nako ang tissue ug gibasa nako ang salug. Ug kalit nga naay niabot nga ang janitress ug nananghid siya nga mosulod siya sa CR sa panalaki. Ug kalit lang, nagyaw-yaw kini sulod sa CR. Paita sa daning mga mogamit sa CR diri oy. Damak man kaayo. Kung unsa ka damak sa trabahoan, mosod siguro sa ilaha, kung pa sa janitress. Tinaana pa ko nga, ayaw ko pasangin liti ha. Daan na biya na pag-abot nako. Pero tiniyang bagutbot, niyana na lang ko na, trabahoan na lang nate, imuham sa ng trabaho di ba? Umigawas dahin ko sa CR nga muralag wala. Pero nangisi na ko kay naglagot jud ang janitress sa iyahang naabdan. Kapila gid to nako buhat ta ug ambot ngano ko atong panahona nga mutukar man akong kagwat sinanggo ug kapilyo. Day usa ka kadlawon ato nga mga 1:30 man siguro ata to nga nag-CR break ko. Pero duka jud kaayo ko ato. Mao tong nag-trip na sad ko. Gipangkatag-katag na sad nako ang tissue. Ug basa-basa na sad ko sa lug. Ug taod-taod, dihang kalit lang naay mituktok na sad sa pultahan. Ug sa akong nakita, naka-uniforme siya nga pang janitress. Dili familiar iyahang naong. Isulod siya, umituktok. Umitingog na, mo-refill daw siya sa tissue roll. Anak ko nga, sulod lang te. Naabdan sad niya, nga gakatag-katag ang tissue. Ug mao tong nagyaw-yaw na pud siya. Nangutana siya nako kung kita ba daw kuno ko kung kinsay gabuhat ani. Pirmi na lang biya daw gyud nga naay magsigig binuang ani nga CR kung pa sa janitress. Ang naka-assign diri
Gusto nang mobalhin og laing floor kay naado ko ni damak diring empleyado, ugawan og abusado, sulti pa sa janitress. Anak pud ko na, ambot lang kinsa ka hanggang buhat anak ti. Bago ka diri ti, pangutanan nako niya. Pero nitutok siya nako nga hait kay tinanawan. Wa ko kay balo kung anong hait kayong tinanawan ako. Nakakita ko sa iyang nameplate. Luz ang nakabutang nga pangalan ug gitiman-an ako ang iyang naong. Kung nigawas dayon ko ato nga CR. Pila ka adlaw sa sige nako og duty nya mag CR ko, magkasugat mi ni Luz. Unya di siya magtingog nako. Di ra pud ko manumbaling kay baliwala ra pud biya to nako. Bisan nahait kay siya tinanawan sa ako apirmi. Nayo sa kahigayon ato nga mga alas 4 na to sa kadlawon sa akong pag-duty. Kalit lang ming daguok ang akong tiyan nga wala ko kasabot. Wala man ta kumukaon og maayo, pero nganong gasakit man ako ang tiyan. Dali-dali kong nananghid sa akong TL na mag-CR gyud ko kay galain na gyud akong tiyan. Pagkahuman nako pananghid sa akong TL, midiritso dayon ko sa cubicle sa CR kay murag kabuthuno na akong gipamati. Sa pagdali-dali nako, nakalimot ko og kuha og tisyo. Na, murag gidangat ani. Nakasugod na ba ko da? Yati na ni ron. Mao na ako ang nasulti. Og taod-taod, maayo gani kay na ako'y nadunggan nga linakawan sa tao. Mao tong nakapanawag ko og nagpatabang. Migo, miga. Nay tao diha, pwede ko mamalihog nimo. Pakuha ta og tisyo kay galain jud akong tiyan unya wala ko makakuha. Tungod sa pagdali-dali nako. Padampit og dala pamalihog nako. Kapila ko magsampit pero walay nitubag. Ang cubicle sa CR sa ubos nga dapit, makita man ang tiil sa gawas kung naibay tao o wala. Silbi half sa tiil, makita gyud siya. Sa akong nakita, naay gamap atong orasa ug kibalo ko nga ang janitress to tungod sa iyang rubberized nga sapatos. Bitawag ko nga, "Te, palihog ko sa tissue tibe kay wala gyud ko kakuha. Sakit kaya kong tiyan, inahutdan po diri sa sulod gud te." Hangyo nako niya. Kapila ko ni hangyo gyud ato pero walay tubag. Ug samtang na ako sa sulod sa cubicle, las na lang katiha, di jud ka mohatag. Ug kalit lang, nitingog bitaw kini og pinabundak nga tingog pero dala na gyud kini kasuko. Kahibalo ra ba ko nga ikaw ang magsigig binuang diri sa CR? Nahibong ko ug naglimbaw ta akong balahibo pagkadungog nako sa ihang tingog. Nisamot akong kakulba, dihang pagkakita nako sa salog. Tiil na lang ako ang nakita ug nagkadugo kini. Gusto ka ipakaon ko nimo mga tisyo hangtod di ka makaginhawa diha. Tingog nga akong nadunggan dito sa may gawas. Gikuyawan na gyud ko pag-ayo ug sagol na akong kakulba og hadlok. Nikalit lang kog pangluspad ug nawad-an ko og panimuot. Bisiga og pawong ang suga sa CR ug kalit lang may pawong akong pananaw. Ug last na kong nahinumduman, natumba ko ato ug wala ko kalibutan na sa sunod na nga nahitabo. Nakamata na lang ko ang gitapik ang akong naong sa akong kauban. Naunsa daw ko kung anong naabtan ko niya CR nga natumba sulod sa cubicle nga pertinang hugawa. Dali-dali siya report sa among TL ato kabahin ako. Miingon na lang akong kauban na panghimasa diha kay hugaw kaayo ko ug mi-offer na lang siya sa iyang polo ug pantalon para sa akong masulob. Suko kaya kong TL ato ug ana siya basin ga atik-atik ra daw kog adto og CR nga natulog na ko ngadto. Ako siyang giingnan sa nahitabo nako ug di gyud siya motuon nako. Mao tong namemo na hinuon ko. Pagkabuntag na ni ana, niuli ko nga galagot jud ko wa ko kasabot nganong nahitabo to nako. Di mawala sa akong unahuna ang kadtong tingog dito sulod sa CR. Ug tungod sa kahadlok ug para makatulog ko, niinom na lang ko og beer para diretso na lang ko makatug. Pagkagabi dayon ni ana, ni duty ko balik na pud. Nisulod ko sa CR pero karon gituyo gyud ako nga naay janitress. Oh, lahi naman sa lagi ang naka-assign diri, sulti nako. Mao pa man pagbalik nako good sir. Akong gitan-aw ang nameplate. Mirna ang iyang pangalan. Mao ba? Asa naman day si Luz nga naka-assign diri? Hait ra ba kayo itong tinanawan ako? Ipatawag ko na sa inyong dako-dako be. Attitude pud kaayo na siya da. Storya na ko kang Mirna. Ug dako na kong kahadlok.
Dihang niyan na ang ngalag Mirna. Wala may naka-assign diri pag niaging adlaw sir. Unya ka na si Luz nga tagalaing building na assign. Bag-o lang yun na siya namatay. Kay nadatugan sa truck samtang dagsakay siya o gabal-habal paingon duty. Nakita di mo sir? Ngutana ni Mirna diri nako. Namugnaw akong pamati pagkadungog sa iyang gisulti. Wala na ko magtingog ug nakapangladok ko sa akong laway. Ug dali-dali ko nga milakaw pagawa sa CR. Sukad ato, wala na ko magbinuang sa CR. Kay mahadlo ko ug basin tinud-on to ni Luz ang iyang giingon. Nga ipaslak niya sa akong baba ang tisyo hangtod nga di na daw ko makaginhawa. Usahay, muagi yun tag pagsuway nga makapaamgo na to. Nga sa sunod, dili na gyud na to buhaton pag-usab. Sa akong nasuwayan, mahadlo ko og tinud-on to ang giingon sa janitress diri nako. Ug mao na, dili na gyud ko magbinuang sulod sa CR. Ug mao kini akong saad nga dili na gyud nako usbon pagbuhat. Ug karon, nakatrabaho na day ko sa laing nga kumpanya pod as call center gihapon. Ug wala na gyud nako buhata ang akong mga kabuang sa una. Ug diri na lang kutob ug daghang salamat sa pagpaminaw ug pagbasa sa akong horror story experience. More power sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Story YouTube channel. Ug padayon pa unta ang inyong pag-upload ug mga bag-o nga mga storya. Daghang salamat ug mag-amping kitang tanan.